kas dibināja šo miera oāzi šeit, bija pasionistu tēvs. Annuncia con un modo speciale la passione di Gesù in sangue. L'annuncia, sì? L'annuncia la vostra comunità è un po' danno più attenzione alla passione di Gesù, no? Alla meditazione. Un tāpēc viņi arī savās meditācijās bieži vien arī apdomā Kristus ciešanas, sakarā ar to, ka Tēvs dibinājis no pasionistu tiešanas. Questo ordine è fondato San Paolo della Croce. Ordine dei passionisti. Un pasionistu ordine ir dibinājis, jūs visi paši zināt, svētais Pauls no Krusta. Quando adoriamo uno di noi, o un fratello, ogni giorno una ora adorate il Santissimo Sacramento. E poi 2 volte il mese facciamo la preghiera notturna. Katrs no komunitātes locekļiem katru dienu pavada vienu stundu Svētākā sakramenta klātbūtnē, un viena tāda ir tradīcija, tas ir pienākums 2-3 reizes arī būt nakts vidujē. Tas ir, kad mēs visu nedara Svētāko sakramentu visu nakti. Tāpēc pirms vakar ir nepārtraukta adorācija, un arī tad, kad priesteris savā draudzēs rīkotās nakts adorācijas, ja? Tas viņa ir comunità cristiana. Un viņa ir tā redzamā zīmē visai baznīcai, visiem kristiešiem, tāda zīmē, tāds gars, kurā valdīja arī pirmās kristiešu draudzes, kuras dibināja apostoli. Per esempio il cenacolo dove con la Madonna sono stati riuniti gli uomini e le donne e aspettavano la venuta dello Spirito Santo. Un tāpat kā tas ir pēdējo vakariņu nams, kurā bija pulcējušies pirmie apostoli Jauno un Mariju, kas gaidīja uz Svēto garu, lūdzās kopīgi. Vengo legorati un'immagine santa di Vergine Maria che stava in un santuario Diaglone. Diaglone, questa è un'immagine santa che da tutte le parti della nostra paese vengono i pellegrini il 15 agosto, Assunzione della Vergine. Poi dopo si fa colazione, Pēc tam pēc lūkšanām ir colazione, tas ir brokastis, si va a lavorare, pēc tam ir strādāt. quindi si sta sempre in coppia a lavorare, proprio perché così c'è sempre il dialogo, non ci sono momenti di isolamento. Viņi iet kopā strādā divatā, lai nebūtu izolēšanas viens no otra, bet vienmēr, lai notiek šīs dialogs. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte. Aspetta, una per a te.